ing Regina Coeli, Reyna ning banwa tumula ka, Alleluia, pauli na meging karapat dapat kang mibait kayo. Alleluia, Sinubliyang mebye anting sinabi na, Alleluia, ipanalangin mo keking Ginoo, Alleluia. tumulak at magsaya o Birhen Maria, Alleluia. Pauling ginutune yang sinubling mebye, Alleluia. Manalangin tamo. O Ginoo, aking kapamilataning pangasubli ng mebye ning anak mo, Yesu Kristong Ginumi. Minarapatan mong metula king mabilugayato. Ipabal mo, ipanigapumi king kapamilataning pamagamuamumi, king Birhen Ainduna. Akamtan ming tula ning biye alananga. Paulina naman Kristong Ginumi. Amen. Ligaya king ikpa at king anak at king Espiritu Santo. Antimoing sadyara ligaya, ibat king kamumulan, nginit kapilan man manggaman king alananga. Amen. Ligaya king ikpa at king anak at king Espiritu Santo. Antimoing sadyara ligaya, ibat king kamumulan, nginit kapilan man manggaman king alananga. Amen. Ligaya king ikpa at king anak at king Espiritu Santo. Antimoing sadyara ligaya, ibat king kamumulan, nginit kapilan man manggaman king alananga. Amen. Maya payabak po kaya kayungan, mitipon tamo po ngeni batayang samban, purian at pasalamatan in malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Para king kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Florentina Alvis, Adier David, Zenaida David, Mr. and Mrs. Silvano Ortega and family, Niel Cruz, Ace Cruz, Angel Cruz, Gertrudes David, Marisa David, Aurora David, Mr. and Mrs. Nilo Makabudbod and family, Mr. and Mrs. Ryan Calara, Zian Adriela Calara, Ryan Margus Calara, Rogelio and Filipina de Guzman and Ila, John Dale and Gia David and family, Alison and Grace de Guzman and family. Para king Aldo anibersaryo ning karelang kebaitan di Elena Hilario, Crisanto Hilario, Luciana Hilario, Teodolo Lumanlan, Domingo Bautista, Rosario Garcia, Vincent Jan Canlas. Para king physical lampong spiritual pamipasalamat ng Apong Pio and imang auring between and family. Para king kapaldanan, pamikakatawan ng pong spiritual ng April Catalina, Albert Santos. Para king kayadwanan daw at pamanantabi ng Banal Espiritu dari pamilya at kakaluguran ng Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin, HRP staff and mandated organizations. Rodolfo and Vice Governor Lilian Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Bitug and family, Francia Manyalak, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Siman Daniel Christian Hart, Noel Manankil, Josephine Gonzalez, Marian Manankil, Erwin Solano and family, Manuela Ive and family, Adorico, Eva Santos and family, Helen Ive and family. Para king malagwang kapaldanan di Herminia Reyes, Ashley Maria Colingo Boyle, Priscilla Presas, Emmanuel Buan, Arnel Buan, Richie Pablo, Jonel Lingat, Crisel Sanchez, Janet, Senon, Clara Tulio, Faith and Grace Gadbonton, Estrella and Rigel Ignacio, George Madriaga, Jennifer Carlos, Remy de la Cruz, Fermin de Guzman. Ganakantala naman ding kaluguran tamong mayang nabye, lalong-lalo na di Teresita Wilcarson, Johnny Uy,
Aurora Nepomuceno Valdez, Ricardo Tan, Monsignor Cosme Betwin, Monsignor Andres Betwin, Jose Joaquina Betwin, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Engineer Pete Tolentino, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca Di Choco, Natividad Di Choco, Josefina Di Choco Tolentino, Alfredo Chau, Chua Tang Eng, Yao Bunkeng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonia Reyes, Maximo Chau, Simeona Federico, Simeon Josefa, Vicky Manalili, Abraham Tayag, Sonia Umandal, Jose Sensing Suarez, Sofia Suarez, Misael Ocampo, Seferina Meneses, Chito Reyes, Reynaldo Reyes, Felipe Buan Jr., Soul Nearest the Gates of Heaven, Manolito Bueco, Carlito Mendoza, Flora Sun, Francisco Sun, Redentor Punsalan, Fernando Garcia, Elisa Tanueco, Rene Suarez Dizon, Helenita Mendoza, Dencio Mendoza, Carmel Macaspac, Norberto Tino, Lea Tino, Conrada Tino, Helen Tolentino, Gloria and Santiago Tonggol, Adoracion Yap Tonggol, Domingo Tonggol, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Wingard Feliciano, Justin Feliciano, Arsenio Feliciano, Carmelo Tarzan Lasatin, Rosario Aquino, Federico Aquino, Orlita Razaga, Bartolome del Rosario, Chodoro Padid Sr., Hector Villanueva, Aida Sikat, Lolita Alamo Franco, Faustina Alamo Fadit, Josefina Pineda del Rosario, Mark Joseph Fadit, Alfredo and Felicissima Sarmiento, Francisco and Gelacia Ortega, Ruby Sablan, Rogelio Sablan, Melicia Sablan, Cristina Baking, Venancio Pantig, Ricardo Bermudo, Amando Nicdao, Estrella Nicdao, Alfredo Higante, Edwina Benson, Rogelio Estacio, Platon Manalili, Gloria Manalili, Carlos, Pilmer Abrahano, Ignacia David, Elpidio David, Teresita and Francisco Reyes, Inerio Toralde, Alfredo Molina. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, king pakalulu, ning Ginu. Ing magmisa tamo po'y Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kilaganig pang poning anak, ang poning Espiritu Santo, ingginong sinubling mebye, manatili kaya kayungan. At kaya kaan timurin. Pakamalang kong kapatid, pagmasusyan tayo kingaldo iti, ing solemnidad, ning pamanyubli ng mebye, ning kakatamong Gino, ing pamibango ng iba't king kamatayan, ating kasiguraduan ay tamungan, subli tamong miye.
Ban kanita po lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, si siyanta pa mo po'ing kakatamong kasalanan, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong sinubling mebye, sablang purit ligaya keka, ulining kapatawaran apig tagumpen mo para kaya kami, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Heso Kristo, sinubling mebye Ginoo, sablang purit ligaya keka, ulining biye apakyabutan mo para kaya kami, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginong Jesus, sinubling mebye Ginoo, sablang purit ligaya keka, ulining tula at kapanayan adela mo kaya kami, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginuning biye, ibangon mo kaming iba't king pamikasala, kapamilataning lubos mong pamamatawad kaya kami, daptan mong kabilugan mo keng ibayo at katmuan labis-labis sa tula, tayran mo kami papunta king biye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
O Diyos ning biye at lugod, magsaya kengeni uling Jesus mi bangon ning iba't king kamatayan at pigmulanan na keng babangon kayabe na kapamilataning binyag. Isundo mo kaya kami ingobra ning pamanyubling miye, yangat mo kami babo ning kekeng kamalyan, ning kekeng kainan, papunta king tula at alang kaimutan, alugod, kabang susuyuan da ka, ating metong at metong kaya kami. Bustan mong dina na keng katimawan ning kekang espiritu, ban makayatad keng kapanaligan at katuliran karing sablang makapaligid kaya kami. Ang gaking ibangon mo kami ban makirake, king kekang ligayang alang kapupusan. Itiyadwan mi keka, king kapamilataning ginuming Jesukristong anak mo, ang mabibiyat mag-ari kambe mo at ning banal Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat, king libro nin dapat da, ding apostol. Nga nang migsalitang Pedro, baluyo itang mga ngaragulabagi, ame palyari king mabilog a bansa ng Israel. May gumpisa ka rin Galilea. Kay ba't na nimbinyag a penaral ng Juan, baluyo itang tungkol kang Jesus ning Nazaret. Nung makanano neng linanyan, ning Diyos, king Espiritu Santo, at king upaya. Uling ing Diyos at Chukeya, mintaya ka rin sablang lugal darapat mayap, at pakayap ka rin sablang inalipnana ning Diablo. Ngeni, ako ang ponding kayabe ko. Testigo kami king sablang depat na king mabilog a bansada ring Hudyo at king Jerusalem mismo. Ang gaking pinakul ke king krus, dapat king katlong aldo, pepasublianing niya ning Diyos at pepakit ni. King mabilog a balen, nune king mapilan at testigong pinili ng makapauna ning Diyos. Ngeni, ikami ring testigon deta. Kasulumiya king pamangan at king pamaninum kay bat ng sinubling mebye. Inutos na ing manaral kami king balen na at patutuanan karela king ya ing tilduanan ning Diyos mukum kari sablang mabye at mete. Migsalitala tungkol kang Jesus, ding sablang propeta. King ding sablang maniwala kang Jesus, tanggapan da, king kapamilatan ning lagyuna, ning kapatawaran, ring karelang kasalanan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Iti ay ngaldo tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Iti ay ngaldo tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. O munye kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya. Wagas ing lugod na at alang angga. Ding memalen ning Israel, bustan sa bienda, wagas ing lugod na at alang angga. Itiya ingaldo tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Ing upaya ng minye tagumpe king kekatamong pamakilaban karing kasalang. Kumate, nunemi ko, bang ipasyag lang depat ning Ginoo. Itiya ingaldo ning tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Ing sikwil dang bato, ring manalakad bale, ya naman ing linto peka masalese. Ing ginuya ing makirapat kaniti, at tunay makapagmulalang lalawan. Itiya ingaldo tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya.
Pamamasang iba't isulat ng San Pablo Carantao, Colosas. Kapatid, may pasulyan na kayong mebye, kayabe ng Kristo. Inya, kailangan nyo lang panintunan. Detambage at yung karimbanwa, nung nuya ka rin i Kristo. At makaluklukyak yung banda ng wanan ng Diyos. Isipan nyo lang parati, yung bage at yung karimbanwa, aluwarin bage at yung ketiking yato. Uling mete na kayo, at imbe ang yeni at yung ke kayo, makapampanyakin Diyos kang Kristo. Dapat king oras ang may pakilala ya i Kristo, at siya imbe yung tune, ikayo man, ipakilala kayong kayabe na, at akarake na king ligaya na. Ingamano ninggin. Salamat King Diyos. Talakad tapo para King Sequesya, para King Domingo ning Paskwa. O bininyagan, kaya kayo yang purian, imbiktima ning kaya kayong kaligtasan. Ing Cordero inatbus no ring tupa, at i Kristo bukod alang pamikasala, sinot no ring palpikasala kang igpana. Ing biye ampo ning kamatayan milaban, at ing pamilaban e karaniwan akapupusan. I Kristo ing prinsipi ning biye, mete yaman, me biyayang pasibayo, ban mag-ari kapilanman. Kaya kaming sabyan mo, O Maria, nano ingikit mo kindalan. Ing mabiyan tune, pinlinog deking kutkutan. I Kristo, kay ba't nang mibangon, ikit keng mi mong kaligayan. Dingangiles, tilo ka rin patutu. Telang pamburol, alang laman karelang tuturo. Mibangon ni Kristong kakong kapanayan. Karin Galilea, karin pakiktabmon. I Kristo tuneping balutana, ibat king kamatayan ngibangon niya. O matagumpe ari, pakalulu ipakit kaya kami, banbayong biye akamtan mi. Amen. Alleluia. I Kristo migsakripisyo ne, para king kayakatang kaligtasan, magmasusitang mitnong tula king Ginoo. Ingino manatili kaya kayo, At kaya ka antimurin, pamamasaking mayap abalita agpanggang San Juan. ligaya kaya ka o Ginoo. King abak amarano na ning mumunang aldo ning paruminggo, maralamdum pa mintaya king kutkutan i Maria Magdalena. Ikit na king makalakoya ing batong takap ning kutkutan. Inya milaya at mintakang Simon Pedro at king aliwang alagad apakamala ng Jesus. Nga nakarela, kinuwari king kutkutan ning Ginoo, ademi balo nung nure binili. Inya linwalyi Pedro, at itang aliwang alagad at mintalaking kutkutan. Milayila dapat itang aliwang alagad, milayang mabilis kesa kang Pedro, at minunayang miras king kutkutan. Dinukuya at kilubning kutkutan, ikit na ing telang pamburol ang makabili ka rin, dapat iyalinub. Kanita dinatangyang
katukina i Simon Pedro, at taglus-taglus siyang linog king kutkutan. Ikit nang makabili ka rin ing telang pamburol, at ing panyong penakap king buntok ng Jesus. Iti makakayabi king telang pamburol, nun makakaliwayang makatuklip king metong alugal. Linubya naman itang aliwang alagad, aminunang dinatang, at ikit na at meniwalaya. Era pa aintindihan kanitang ing sasabihan na ning kasulatan, king kailangan niyang subling miye Jesus. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan, Kapurian kaya ka, O Kristo. maya payabak ning Diyos po kaya kayungan, at timurin po ding makiyabe kaniting Santa Misa, keng online or live streaming. Happy Easter po kaya kayungan. Nganing aldoy ti pagmasusyenta mo po ing pamanyubli ng mebye ning kakatamong Ginoo. Ing kakatamong kasalpantayanan makasentruya, potang papasyag tayo i Kristo meteya, i Kristo sinubliyang mebye, i Kristo datangyang pasibayo. Jesus sinabi no pureta, ing Diyos uling kaluguran na katamu, inyang mi kasalaladiada ng poyebang, mi tabil alwal na ning paraiso. At tandaan tayo po, ing Diyos lelangan na katamu king kayang wangis. We were created in the image and likeness of God. Genesis chapter 1 verse 26. Kawangis tayo ing Diyos. Nanitang kawangis, po king itsura, king itsura, di katsura na yung apong Ginoo. Nune, king lugod, kailangan ang kawangis tayong Diyos nung makananuyang linugod. Kawangis tayong Diyos alang kamatayan, inyang atsulaking paraiso, alang kamatayan. Kawangis tayong Diyos king alang kasalanan. Alang kasalanan. Nya makanyan tayo pong ang kakawangis king Diyos. Kawangis tayong Diyos potang mamatawad. Makanyan tayong ang kakawangis king Diyos. Dapat inyang mikasalala, inyang metoksula, akawangis dane isatanas. Isatanas dinatang niya, he came to steal, to kill, and to destroy. John chapter 10 verse 10 na po. Anya pining tao may bumpisan ng may kasala, may nako ni may kamateya, may kiyapo siya kang satanas, king diablo. O nanging Diyos, tutuna katamong kaluguran, pengako ni binyene ingkayang bugtong ay anak, ban kanita iligtas na katamo. Ing Diyos, lelangan na katamo king kayang wangis. Dapat etamo may kiwangis kaya, may kiwangis tamo king demonyo. Ating Diyos, tinipaya, iyan naman ing mekiwangis kaya katamo, subali ing kasalanan. Potang akit may Kristo, akit may Diyosik pa, ing menakit kanako, ikit na ning Diyosik pa, at panikwanan tamo pungita mong lelangan, potang akakit da katamo, lalong-lalo na itamong Kristiyano, akakit di Jesus kaya katamo, asinubli ng mebye. At inyang dinatan ni Jesus na pong giwana at busan na katamo nga na God sent His Son
not to condemn the world, but to save the world. Iligtas na katamo, at makanano na katamong iligtas, king kapamilatanan ng kayang kasakitan, kamatayan, at pangasubli ng mebye. At itapu inyang kaya bino paring alagad na niyang atsuya pakete king yato, makatatlo na sinabing, dumalan niyang kasakitan, patende at subli ang miye. At metupad nga nita, dekapande, petere, dapat sinubli ang mebye. Bakit kailangan niyang mate? Uling ita mo po'y menutang, at inyang menutang tamo etamo malyaring abayaran. Masyadong maragul ing utang tamo king Diyos. Menutang tamo, dapat aliwayang memayad, uling etamo agyong bayaran, ing utang tamo, yapining kasalanan. Bakit Jesus siyang memayad? Ing Diyos, yamo pong makapagligtas kaya katamo. Inya pining Diyos meging tao ya. Bakit Jesus? Uling yamo ing kabut, ganap, alugod. Yamo ing ating ganap, alugod. Ing ating ganap, alugod, yamo po'y makapagligtas kaya katamo. Uling ganap ing lugod na, yamo ing makapamayad, king utang inutang tamo, uling tamo malyaring abayaran. At ingpe mga yadnang, iapining kayang sariling biye. I Maria, kiskusan pong laro, pekamal alaro, larong nardo. Dimdam tayo po itanyang maleldo. Dapat Jesus, ing binyen na kaya katamo, laro, ing kayang daya. I Maria, dininani inampangananing mabanglong pabanglo. Dapat Jesus, ing binyen na, yapin ing kayang sariling daya, sariling biye, para kaya katamo. Nyangini po metupad, itang sinabi na, dinala niyang kasakitan, meteyas, at sinubliyang mebye, at ngeningaldo iti, pagmasusyan tamo po, ingkayang pangasubling mebye, subliyang me, king katlong aldo. Nung nga po sinubling mebye, malaram ni Jesus. Dapat sinubliyang mebye, na napungburi ng sapyanita, simbut na ing kasalanan, simbut na ing kamatayan, ning kakatamong Ginoo. Inyapin, nung itipu may rapat kang Jesus, marapat muna naman kakatamo. Baluyo po, ing katutuan, bayo sinubling mebye Jesus, siblina ning biyena ning tao. Bayo ya sinubling mebye Jesus, siblina ning biyena ning tao. Inyapin ninyang manaralya, ding bulag manakitla, ding pipi makapagsalita la, ding maklak makarandam la, ding pile makalakad la, alane manlelangan bulag, maklak pipi yang pong lumpu ing Diyos. Dapat paulinan ning kasalanan may nga palyari po ito. Inyapin, bayo ya sinubling mebe Jesus, siblina na ing biyeta mo. Dapat kabang ating kasalanan, o yan po, dakal pa ing kasakitan, dakal pa ing sakit. Inyapin, ngeni, itamo, king kapamilata na po ning binyag, may kiyagunta na kang Jesus. May binyag tamo, na ano pong buri ng sabihin nung Jesus, dinala niyang kasakitan,
dumalan tamong kasakitan. Nung Jesus, meteya, itamo matetamo muna naman. Nung Jesus, sinubliyang mebye, sublita mo muna naman miye. Ing kasakitan po, ating kayangganan, makananong mapupupos ing kasakitan, potang mateyay tao, ngayong kamatayan panuluyo. Dapat ing Jesus ay amenatiliking kutkutan, sinubliyang mebye, itamo, matetamo, etamo manatiliking kutkutan, nunesublita mong miye. Sinubliyang mebye king Katlumaldo, Domingo, nga na po ning Ebanghelyong binasa po, king aba kamarano na ning mumunangaldo ning Parumingo. Sano po yung mumunangaldo ning Parumingo? Yapin ning Domingo. Sinubliyang mebye. Inyapin, dingegan na ng Kristiyano, mititipon lang ng Aldo Domingo. Ngayon po Domingo, etami ka pitipon. Uli na ning pandemya. Ngayon Domingo, Dominus, buri ng sabihan, Lord, Ginoo. Neng Aldo Domingo, mititipon tamo, batayang idaon, ing binyena, ing inutos na kekatamo, yaben ing Santa Misa. Ing Domingo, aldonen ing Ginoo. Nya kailangan itamo anting talasal pantaya, mitipon tamo. Idawon tayong sakripisyo ning Santa Misa. Inutos na iti, kanan niya yung katawang ko, inuman niyo yung daya ko, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako, makirandam tamo king kayang amano, kay ba't tanggapan tayo, Jesus? O ini po yung sinabi na, bang kanita, itamo sublitang niye, na nung sinabi na John chapter 6, ing mangan king kanakong katawan at minum king daya ko, at inyang biye alanangga at pasubiyan king miye king taulingaldo. Nyapin po binye na ini, dapat namin kaligtasan makananutang subling miye. When we become like Jesus, we become what we eat, we become what we partake. Tatanggapan tayong katawa ng Kristo at ninumaning tatanggap kang Kristo, subliyang miye, maging kawangis ni ning kekatamong Ginoo. O ini po, nung Jesus ay sinubling mebye alatamo, alang Kristiyano, alang Santa Iglesia, alang sakramento, nya importante ya po yung pangasubli ng mebye ning Ginoo. At itamo bagya-bagya, susubli na ing biyetang mo, potang sisimbatang mo, makirandam tamo king amon ning Diyos, babaywan na katamo, ning kekatamo Ginoo, at maging kawangis tayo ing Diyos. Maging kawangis tayo Jesus. Anyapin po tinurot kumo, may gumpisa ko kitang lelangan na katamo ning Diyos king kayang wangis. Dapat itame kiwangis king Diyos. May kiwangis taking demonyo, niya king kapamilatanan ng Santa Misa, o tang makirandam tamo king amano ng Diyos, at tatanggapan tayong kayang kakamal-kamalan ng katawan at daya, o tang tinggap tamo ito, we become what we partake. We become like Jesus. We love like Jesus. We forgive like Jesus. Potang gagawan tamo ito, misusubli na, ing biyeta mo, misusubli, maging kawangistani, ing Diyos. So, kaya kayungan po, dakala salamat, pasalamatan tayong Diyos, king tinggap tamong kasalpantayanan, importante pong importante iti kapag masusyan. Nung Jesus ay sinubling mebye, alang kabaldugan ing pamanaral tamo nga ng San Pablo,
at alang kabaldugan, ing kakatamong kasalpantayanan. Niyasat, watang masalese na puing panawon, sisimba tamo, nen mumang Aldo Domingo, nen Aldo Domingo, pagselebran tamo, ing kaligtasan, abinyanan ng Diyos, kakatamong. Amen. Ing gampanan tamo po, ing pamibayo, karing pangako king binyag, pakamalang kong kapatid, kaniding kapiesta ning Pasko, pagmasusyan tamo ing kamatayan at pamanyubli ng Mebi Yesu Kristo, king kamatayan na linupig na ing kamatayan tamo, king pamanyubli ng Mebi, tinas na katamo, king medo nga bayang biye, king binyag metetangan, kambena king kasalanan, at mi bangon king kayang bayong biye. Ibayo talangeni, ring pangakong gewa tambo king binyag. Isakwil tamo ing sablang makasira king kasunduan ning lugod. Pilataning Diyos at itamong bayo ng balayan. Mga kutamong pasibayong sumuyong mipnong katapatan, king Diyos, king kakatamong kapamisanan, ning kayang Santa Iglesia Katolika. Ulinita, kaluguran kong bininyagan, sa sakwilye isatanas, Opo, sa sakwil ke. ading kayang sablang dapat, Opo, sa sakwil kula. ading kayang sablang pamanamuyot, Opo, sa sakwil kula. ipasiyak ing kasalpantayanan ngening, kaluguran kong bininyagan, sasalpantaya kayo king Diyos, king igpang mayupayang tutu, alina lang king banwang ampon king yato, Opo, sasalpantaya ko. sasalpantaya kayo kang Kristo, ing bugtong ng anak at ginutamo, mibay ka Santa Mariang Birhen, may pako king krus, meti at may kutkut, sinubling mebi at ngayon makalukluk na ng wanan ning Diyosig pa. Opo, sasalpantaya ko. Sasalpantaya kayo king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, king pamisamak daring santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasubli ng miyaning katawan, at king biye alanangga, Opo, sasalpantaya ko. in Diyos, ing lubos mayupayng igpan ng ginutamang Yesu Kristo, pigkaluban na katang meto nga bayong pangabait, kapamilataning danumat ning Espiritu Santo, at pepatawaran na laring sablata mong kasalanan. Papanatilya na katasan ng tapat king ginutamang Yesu Kristo, manggaman king alanangga. Amen. Manalangin tamo, kambening masayang kapanaligan, kang Yesu Kristong kakatamong sinubling mebe Ginoo at talapagligtas para king Santa Iglesia, king kakatang yato at para karing sablang tao, nga damang sumabi, ginuning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginuning ligaya, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para king meto nga ba yung kayanakan ki Santa Iglesia, bangding talsalpantaya munyelang lantaran apatuto king karelang kasalpantayanan, king Diyos nimbiye at lugod, manalangin taking Ginoo. Ginuning ligaya, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para king meto nga bayong biye, ning katuliran, king kekatang yato, bangding alang suwala at misakwil, may bangon lang iba't karing kutkutan ni pampasakit, manalangin taking Ginoo. Ginuning ligaya, pakiramdaman mo yung panalangin mi.
Para king metong abye, ning kapanayan para karing daralan kasakitan. Bang akit dang pasibayo, inlingap ning Diyos, king Jesus dilanan naman inganti kaniting kaligaligan, at dakala naman di taong atin malasakit, manalangin taking Ginoo. Ginuning ligaya, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para king bayong tiwala, ringat king bingid ning kamatayan, at para king mabya kasalpantayanan, ding magpaldas king kamatayan, ning metong akamaganak o kakaluguran, apakamalan. Bang mitagmulang pasibayo king bale ning igpa, manalangin taking Ginoo. Ginuning ligaya, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para king metong abye ning mamu at tapat talugod, karing kayakatang pamilya at komunidad kristyana, bangiting pamisan metong at pamikaluguran, taryana katamo at ding manakit kaya katamo, papunta king ginuning biye, manalangin taking Ginoo. Ginuning ligaya, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ngini adwan tamo'y sarili tang kapagnasan. O Ginoong sinubling mebye, ika ingke kaming biye at tula, lumipat ke sanang kayabe mo ibat king kamatayan, papunta king biye, ngenit manggaman king alanangga. Amen. Manalangin tamo, kapatad, baiting kakatamong dawon, matanggap yarapaning Diyos, ikpang mayupaing totoo. Tanggapane sana ning Ginoo ting dawon karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, kambening tulaning pamanyubling mebye, daraon miye kaing sakripisyo, akapamilatana mi baitiyang pasibayo at mi pasignangan ingke kang Santa Iglesia, itiyadwan mi king kapamilatanang Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya kaante mo rin, iyat nayo ring pusoyo, makayat nano king Ginoo, pasalamatan tayong Diyos a Ginoo tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan karin. O ikpa, Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong Ginoo. Pupuriyan da kaking lubos maragulatula, kanitingal doning Paskwa, inyang ikristo meging sakripisyo paskwal miya. Yeng tune kordero amilalako kasalanan ng yatu, king kayang kamatayan sinintang na ing kaming kamatayan, king pamanyubli ng mebye,
linarin at binalik ingke kaming biye. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mingke kang ligaya, layon makyabe alang tuknang babiye kapurian keka at ngaming kakanta. Banalming ikpa, karapad dapat nakang purian ning metoyato, uling king kapamilataning kaya kanganak Yesu Kristong ginumi, at king kayupayaning banal Espiritu, dininan mong biyet kabanalan ning sabla, alakang tuknang mamaus king kaya kang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo, angga king kayalbog na, ing dalisya dawon miyampang ya bilang kapanyamban king lagyo mo. Ikpa pagamuamumi ing pabanalan mula king espiritu mo retingayin at daralamit darawon keka ban maging katawan at dayano ning kekanganak Yesu Kristong ginumi. Aminutos ke kami ban pagmasusyan miyang iting Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayaya, kinwane ing tinapi, at pepasalamatan nakat pinuri, pira sunit binyene karingkayang disipulo ngana, tanggapan ye iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan kinwaning kalis, pasibay na kang pepasalamatan at pinuri, at binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iti ang kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banket ang mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan,
pa, gaganakan mi ing kamatayan ing kekang anak, amay ngabos ke kami, ing kayang maligayang pamanyubling mebye, ating pamaytas na banwa, kabang panayan mi ing panyatang ng pasibayo, inyadaraon mi yakeka bilang kapasalamatan iting mabiye at banal a sakripisyo. Balikdan me ing yayain ing kekang Santa Iglesia, at lawan me ing midawon king sarili na, paulining kamatayan na, ikwa na kaming sinut keka, pagkalam mo king i kaming misulusulo king kayang katawan at daya, dikatmuan kami king banal ay espiritu, at maging metong kaming katawan, metong pong espiritu, kang Kristo. Gawa na kesanang metong ay lananggang daon keka, at papalyaryan na kaming mirakayanan king pimamanan ding kekang santo. Muna, kambe ng Maria, kapilanman Birhen, ay duning Diyos, kambe ng Nuana a San Jose at ding apostol, at maligayang martir. Paulining pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasaupan alang patanat kingarapan mo, igpa, iti sanang aining pangasut mi keka, mamungay ang kapayapan at kaligtasan para king mabilog ayato. Pasignangan me kasalpantayan at lugod, ingke kang Santa Iglesia, akasalukuyan maglakbe keti king yato, kambening kekang talasuyo, Ipapa Francisco, ating kaya kaming Obispo y Florentino, ipasyano yung kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang Obispo at Pari, ating mabilog abalayan, ay natbusning kaya kang anak. Igpa, pakirandaman mong mipnong pakalulu, ing panalangin na niting pamilyang, pinulong mong marap keka. Lunusan mo lamang gatipunan, ding sablamong anak, nula paman makasaut. Ganakan mula naman ding kapatid ming mayang nabiye, at ding sablang kekang may matulat may muna kete king yatuk. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian, anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mong alanangga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalumo king yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, igpang mayupaing tutu, kagumning banal espiritu, pupurihan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Ngeni manalangin tamong miptong kapanaligan at lugod king igpa, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami, O ginuking sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kang pakalulo, para di kaming mikabos king kasalanan, at maligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mo yung pong bilugan at pangking kaburian mo, ikang mabibi at mag-ari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kekan timurin. Pakita mo pong hining mikakametong tamo king kapayapan. Niyo ing kordero ning Dios, niyo ing milalakok ing kasalanan ning yato, mapalod na ring mayayaws king apunan na ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat agkasmiyang amano mo at kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tamu. Oig paning lugod, ingatan mi ingkekang iglesia, at yatad mo kami king pamanyubling mebye, ay pangako na niting sakramento, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Bayong Oratio Imperata, laban king COVID-19. O mapamakalulong ampong mapagmalasakit ay pami, lalapit kami keka kaniting masipita pamangailangan mi, adon mi keka yung kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan ke kami, at may kamatian na karing dakal at tao. Adon mi ngeni keka yung balikdan mo kaming mipnong lugod, at iyatsyat mi kaya kami ing makawulong mong gamat, ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasignangan mi ing kasalbantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapon ming bansa at lokal, ban mamili at salilamu karitang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansa mi. Ipanalaan mila ring doktor, nurses, ading sablang lilingap ka ring misalunan, ban makasuyo la ka ring masakit kambening belwan at masabal. Pagkalam mo lang kabusalan king kaisipan at katawan, pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap ka ring masakit, mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalan milaretang miyawan na kumayap na lasa ng malalagwa. Ingatan mularetang lilingap karela, pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang miya mo nabiye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kareting masakit na panawon, ban magobra kaming miyabi-yabi para king ikakayap ding sabla, at bang makasaob kami karetang mangailangan at pakakalulo, manano na sana paulining masabal, pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabos kaming alang kasasagulan kaniting krisis, layon tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsabdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos, emo sana pisawiling aklis mi keka, king kakulangan mi, nonebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Ipanalangin mo kami. Uli pong Domingo ning pamanyubling mebya ning kakatamang Ginoo, ating pa pong tutuking Santa Misa, potang alas 8 ning ngabak, alas 10 ang timurin, at pota pong gat panapon, alas 3, alas 5, ang po pa pong alas 7 na ning bengi. At ken pong Lunes, magumpisang Lunes, 6:30 ya po ning ngabak ing Santa Misa, maka live streaming milako po itang Merkulis, gat panapon po, alang misang gat panapon Merkulis, ang po pa pong anticipated Mass, panayin tapay itang potang mamuklat tamo, buklat siyang pisamban. So, keng tutuking Domingo,
As usual po, 6:30 a.m. kaya pong tutuking Domingo ini, 6:30, 9, 4 p.m. ang po pa pong 6 p.m. Ita pong dati tamo pong misa, 4 ing Santa Misa ning Domingo, at ating live stream and drive-thru communion. So, makiyabi tamo po, makiyagom tamo, mag-participate tamo, kaya nga manta kayo keng Facebook page and YouTube channel, Holy Rosary Parish and Pisamban Maragul. Kaya kayo man po, dakala-dakala salamat. Ingino manatili kaya kayo, idukuyo rin buntukyo at manalangin para king bendisyoning Gino, mananunasanang ing lubos mayupayng Diyos, panwana na kayo kaniting solemning kapiesta ning pamanyubling bebye, at kambilan na kayo laban king sablang kasalanan. Amen. Kapamilataning pamanyubling ng bebye ning kayang anak, ing Diyos pigkalum na kaya katamo, ing pamipakayap, tuparano sana ring kayang pangako, at panwana na kayong bayong biye alanangga. Amen. Pigpaldasan niyo ing pamaylasan ng Kristo, ngini pagmasusyan yung mipnong tula, ing pamanyubli ng mebye, masaya ko sanang datang king bangketing manatili kapilanman. Amen. Ading lubos mayupayng Diyos, bendisyonan na kayo, ingigpa, inganak, ating banal Espiritu. Amen. Umen ako king kapayapaan ng Kristo, at may biyebye king lugod na't ligaya. Salamat king Diyos. Alleluia. Alleluia, alleluia. Palakpakan tayo po, ing ginong sinubling mebye. Happy Easter po kaya kayungan.